what the buy yan kinyin. No. Dog, I don't pay you much. Why if a pow? Hana over, and now we are another appointment. Yeah, why if it too much? That's a papa. Na adwuma mu hoboko if you so boko de ya da se papa ani die ma o number ne kakra ansa na ya start ye nkomo no kra. All right. For number we na yentimi mo nkomo no abra yes free ha. Sir. Number no ye 0249 200 555 555 0249 200 555 yeah. Star Health Clinic. Yes. Dr. Penina and Tia Brantia pa enti number no screen no ase ye di nkomo ya de omo de yi fibroid no ni ade de tatahwe e ma wo mu nsam fa beda wo ombebo dog ye mo ache na ase biem tie ne ni nkomo e ne de ne ye hwe ene na nka me pese ye hwe discussion bi but me do he ya adwena asesa okay me pese ye hwe last week ne ye discussion bi na oni ha me pese ye hwe the reason why African women amutanya fiber ni awode mu ha ya samu ese da ho kwa no ofifi mu sa no krebe anim sa reason no because on say abrofo man so awode but omuntanya fiber omuntanya ovarian cyst polycystic ovary and endometriosis awode mu yawe omuntanya and the reason being that in say American Journal of Epidemiology omoye team bia omoye research say yawe bi ba mo America. And I'm almost started research be 2012. And no mu hu di nti African women abribia munya wodi mu yare sa but white ni nya. The ombe say sa na African women no omoye suban bi a white ni nye. Okay. And is African women no omo tie de enku twi wo muti. That is one. Two, omo use hair relaxers. And you be say hair relaxers no your chemical bi omo a equal system ni mu a equal disruptive hormones yes equal disruptive hormones no it disturb mostly the endocrine system ne ye or gland na e secrete hormones no nti ekoba se oba tai twiniti bribia ye ready after use hair relaxer bribia na natural na you say there nti o say your hair man na omo ye natural no omo ntai nya wo de mu yare o omuntainya yewu wo your chemical bi wo saa enku na omde ye omuti no mu a e disturb endocrine system no ene say mo fra na ye bo omuti twitwu omuti from day one na nti akola bi o start aye menstruation nyina no we develop menstrual disorders no we develop awodi mu yare and you know ready e den wo me etinya anya brofu dey say ye ono dey say dey fatal no dey amawi ba oso mpe no nwanwa oso mpe wa ya odi ama oso o pese osunya obi die and no na obesia no oye den because our chemical na ye de ka ho e friend folate wa be research no betumi aye and the wa obetumi use those chemical no more than more than 6 or 7 times in a year we develop fiber that in news I say month be akure kwotwe enye news we develop fiber that we dey mu yawe bia so a enye news channel staff mama nti bebre na akoso bisa den na the fiber dey ba den na the fiber dey ba one major cause of it and hair relaxers I mad twumuti no ansa na empo enuane a wo bedi ama na ma hormones korona ze the fiber ne ba ye hormones na be imbalanced and now say one for hair relaxer and twuti na se udi nuane bi e be ma hormones na imbalanced da aya bobo obi so nkosua ne mujanam ne ade ne nyina no eno so beboa ama hormones na bebro so a fiber be nyi sisi a and say de bribia motai bisa no de moye na ankasa na kofa yare ne deba nti se otumi behu se nyama we obeye we untumi nye ana ho nkohia se obeye a na odi so a be de sa odi mu yare ebeba na enya ba wie nso a the way I first treat yare no enso se ya asem foforo for a whole topic for a day because a man or yes ye on surgery on fibroids no they are not comfortable with it because after surgery no kra na wako bibie mu awie no fiber nessa fifi biom nti be say kofi ko so gina nkwantia because after myomectomy that is surgery na be dey fiber na free ho no after few months or years no a sign back biom so just our sign ko surgery no
another one biom and obi aye 2 times obi aye 3 times after also onye biom enti eno enti na wo a wo mpesa wo yes surgery no Star Health Clinic ye wo ho say alternatively ye wo kwan bi e be fa so treat a enche kra fibroid no betime free ho a ensan fifi biom we have a way of treating it ebeko because eno enti na ye expect wo awode yare a ebam enye fibroid nko awode mu yare ahodo bia Star Health Clinic na obeba e betime aboa na treat na free ho kra ama watimi ado ho na sha no say Mother's Day na week here be week here you know I say from Monday here we enemy e ko nyina no first 100 people on beba Star Clinic branch bia no e betwa scan am am free because Mother's Day there ya madia and awode enti na omo ye ma enti say maybe wa hwehwe a watch na won san kan ye eno enti no wani je nwie pay yo ne ade a ho behia say from now to next week nyina no obetimi aba Star Health Clinic na one more ye be treat o mu nyina no say fertility package ni ye ama wo say ye yare foforo bi ni ye treat ama wo ye be say ama 30% discount aside say ye twa scan ama free no ye be say ama 30% discount na ya boa na wo ba ye no SCP because oba wa ware no hwe awo na onya no ya na ha dwin ye bia ha dwin ye pa because ase obi ampene ase obi amakwan na ni nje wa kra oba na wo na wo mpene wo ho ase enti no ebi nso a muslim abebe na omunya wo ya na ene marketing kitibi because ye hu ade kro na sa wona mechire no ma wo adura there may be say maybe we develop uterine polyp bi and that polyp no ho na se bibi e da na ma kwan ma onyinsan ya ana fibroid bi bibi e da na onya kwan nyinsan ya no matter adura ya wo adura ye papa yenye sa de ni mfiri wa oboa onyinsan kro betumi asai along the line and you know we ya ma nyina dia and obetumi aba na ya gebre na ya hwe enya awodie mu nko a ya hwe na yesa nemum eho na ye expert ewo ya hwe ahodo bia nso no ya gebre equity was Star Health Clinic branch bia unim na ya branches no obahwe na obenya ya ya okasoa Otacity ho akwele Otacity ho no mo Kumasi so ya ejuso kwamo for junction no so ho a be Baptist Church no Samson abenya osunya ne ofia pre bebia GN Bank first na omo na Doma Hinkrosi your SS local area ho a be Gift FM Jamai South so your Japekrom fitemo still number na ba kope entifa na de kire wadwen no bisa na intimi nyiwa no na bia na oba branch ho ye direct na bra number no 0249 200 555 bisi number no so bi 0249 200 555 See Dr. Frimpong and you know edim komo na ma no from next week you call your baby take advantage na ko wo mo clinics ni bi na yenhwe wa wodie mu ma wo so hu wa wodie mu conditioner you are safe na entime mu aye wa hwe mama free no so no oba ho no nso so a wo 30% discount o say first 100 on beba branch bia say you kuma say ye bi ana ye enkra kaswa ha opportunity no eni number no ene wo screen no ase no doctor na nso na ete ha no awodie mu ho de odi agro ho pa obehwe ene wo kana say fibroid nko anso a ho no bra omo kwan omo befa so omo besiesie aye a emma biemu esi ya wo ho kwan bebre ti doctor ni frɛ no na ene no eni nkomo ti dog bibi eni ho biemu bibi de bebre ho ebre ni sa ya me aduma no atum esa obre na ye kese o nti ye da Dr. Frimpong ase papa pase ne ono so ababa maye education fibroid ho nti ene natural na o they say mu ankura na ye wo fofo yenya wo mu tinetwe na yenya ne natural na amfama wo na se relaxes no mu na eka ho ma fibroid na do so ye ne abrofo no ntam dia ene ewurade hu emu bo ye de atetrade ti mu amu ban ye hwema ne se mu mom ho ban enye late nso se meja me de na me na he natural na ye nyina ya bo ye ho ban e de free fibroid mu nti ne doctor wie foforo nso wa chiretwe msisi e me kwaba nti na birthday wish no so me de ato aso twem sisi enti ma me nto birthday ne so me to aso de ade hia happy birthday nkoma Adom CEO awoda Adom enti
mame entwaso na me fa birthday wish no so entwaso nti Grace Aqua happy birthday nko Emma Grace Aqua oba penny nyame nhira mame nyame nya okese papa nko so anto nhransuo enwu oso JJ happy birthday nko Emma JJ happy birthday JJ nyame nhira nyame enya okese papa Leslie Tete Okasa Ashon Leslie Tete Okasa Ashon happy birthday enkomao nyame nhira nyame nya okese this is obe kese papa Mabel ejrowa Mabel ejrowa nyame nhira nyame nya okese Richard Ofori Jr. happy birthday boy nyame nya okese papa na onto unkwan nem Richard Ofori Jr. happy birthday nko emfa emma Rose happy birthday enko emfa emma Rose nyame enhira nyame enyo okese pa happy birthday enko emma Rose enso enono Samuel Jan Pelu happy birthday nko brother me we guy erade nhira nyame ma osomfra dumu enko dumunyire beye ni petitio Stella Ama Aqua happy birthday nko ma Stella Ama Aqua Stella papa bi nyame nhira nyame nya okese pa ma mefa birthday wish no NC na afe mentoa me nkomodie no eso na ni nyina no eye enapaye nyame ya adom baso kwasia day nti ye nanom celebrate me pa na me hu soya flour for ewo ha bibia omo bread say ede say odi soya ye brodo eye super pacho me momo akwa aba la bibia aboko de eda mo ase papa me dofo nyame adom me nua be me na me hu ne hadaba wo de eja wo a uba na edi enkomo na mo fa bread ne ayi ne bia ma de mudi soya be afa na nam kwazo ebeba esa nke ba wo hanti no fine enti eni nkomo soya flour fasodia ewo soya so ne eniema ahodo ebetumi de soya no aye good morning yeah wo mo so na it was the last year ye baha ye soy campaign wha ye kan ho asem and it's important say be a balanced diet na soy food source are very rich in protein into ye kan ho asem say obia and find where all this soy be kan eduane ho on bedi na campaign started from last year na ye kan soy flour ho asem ingredient all the can baked products increasing the protein level na other benefits. A campaign a year running on behalf of the American Soybean Association and the World Initiative for Soy in Human Health. And the Ghanaian partners from Yedent Agro Group of Companies. Yedent. Yes. And the campaign Nitiana say Mundi Soy na yemamo. Sir, I'm papa ho. Na papa free ehine bai. Me so me for bread boutique. Bread boutique. Me patron. And into one for bread ba ko plan me. Nice for bread ni nam kwan so ba. Nam kwan so ba. Bread no ye de soya na aye. No I be na de aye. Nti me hunu bread say na soya no eti say wo mu na ne feel no so te say ne de so te say. Yo me ni aba me da say. Me fa kwanya so ada ache ahwefo nyina ene atiefo nyina de kakra bas ye be ni kakra me say bakers bebre en sheda ennim infasode e wo soy flour ye discover magic e wo soy flour no ya ye wo bread boutique ehun say ye customers hu hia ye pa na aduane mu ahoden a e wo soy mu no ehun hia say ye di soy flour be ka ye bread no se na be ye be ye no more rich se na be obia benya benefit e wo soy flour no na enye ni nutritional value no nko haponti ba ema bread ne eto okay eye mfa so de enti na obia digwa enti wo di soy ne ka prodo no ho a ema ne to kama ema ne texture no so ye fe okay na ema emredodo ese pan no edi e wo chef no so eche okay enti we mu nti ya na ehurahura amuru fufu da okay enti so fra no eye pa na ye be to obia fo se omo nyina emfa omo ho jim
Brodo tonfonya menya sure say brodo nko a big you know, pastries, anything bakery can. So this discover so ya no now they are yes. It tastes near different. Very different. Fine. Ti we no bread boutique for na aba ha. Ti ma me ko me nua ba no so na apart from pastries na bakery niema no de biem na soya nso ye betumi de aye wo say. Okay. Every na kure ye de kan nua ne ho. The most common thing amunim agushi. So when you agushi, I bet me the soy flour no. Odi nsi kakra mix ya. You bet me agushi ama. And I say because soy is very rich in protein. Only a nam kwa we jan ni mo a. Nam na we balance ama. So fast one we no. Soy protein the only plant protein source any meat ne other animal sources no for the same level. Okay. Into this soy protein to say we di nam yeah. And campaign the reason I can bread who has some training with other companies bread bakeries to say bread button it say Ghanaians omope brodo. Yeah no crow. Oh sorry no pa when did it ka brodo ni kosia. Ya nim he omo sisi ho sa. See important say anopano all start with day right. You are what you eat. Oh sorry say with the balanced diet. You have all the nutrients, the energy to start your day right. And you training a year last year for about 61 bakeries in Ghana. You train how to properly use soy flour. Okay. And some of the top brands to say bread boutique or buy. Into this year, you're going a step further. The person start to say commercial scale soy bread. Now, it's very important that after all the variety, milk bread, sugar bread, wheat bread, at least when say all this soy bread, when you're full complement of the meal or balanced diet. Okay. And yeah, for about time, you're sure saying crown so she bet me day. Afra woman nuane. And she say training with my year weirder than yes, starting. Bread boutique mono. Okay. Last year, my baby, until when you say new training, you improve on the year last year. Okay. Now you start say, soy bread no on a large scale. Okay. Yeah, that bread boutique has it. Sir, but what can you bread boutique for any opportunity? Yes, so being so here, or also any like for so was so and so almost so pebby. Better no more on board, no so training. Bet me afraid your numbers so almost screen so. Okay, it's just almost the numbers not to screen. I number no. Okay. More frayer, you better mo say now, mobile call process anymore. Okay. Then the marker the next set of training. Okay. For this set of training, they are selected that. And I once a year. Yes. Training. Oh, to just say yambo next year to. Paper this year. And okay, here. Nti any omobe kasana no planning na ya bomo. But in the interim no, you bet me provide them with some, resources. Okay. On bet me they started. Okay. Okay. Ti me hwe me screen so a brodo no na mo ye no. Oh, okay. I see. Because brodo dey edi. Enti se ye nya so ya de ni bia ebeboa yen papa na mo office no wo he na ye hunu se mo ni so ya for na ye adwumadi ya ba ho aba betobi me da say ye branches ni dey door so pa. Okay. Ye wo bi wo Dansoma Ave Maria bus stop in Chenhwa. Okay. Bi so wo Polyclinic Junction Labadi Haya. Oh, okay. Na Wodo Spinters Community 18 Junction. Ye wo bi wo ho. Okay. Tama Community 5 First Traffic. Just opposite First Baptist Church. Okay. Ebi wo Uko University of Professional Studies UPSA. Ye wo omo opposite ho. Okay. Fafra ha uko be dodo wa kwan so. E wo Mante Farms ho branch ho. Okay. Achimota. Ye wo adjacent Kantanka Automobile Showroom. Oh. Okay. Aha. Ye wo bi wo Mankensin White House, Takoradi. E bi wo Airport Runabout Kumasi, e bi wo Bantama Benefit Pharmacy. Ye go so more branches. Address no so benya bia. Aha ma ye contact ne kakra. Ye contact every branch bia ne contact okay. But we pay your main contact na 054 me back akra. Enti e na me no we last comment na me tene na. Echna ye ne brem ye be some activations. Okay. E wo bread boutique branches was Spintex Dansoman and UPSA. Okay. Ye be my nkrofo aba no mon tasty soy. Ochina na be Wednesday. Echna Wednesday 10 May. Ye started free 2 o'clock. Okay.
Mombra Dansoman Spintex and UPSA branches. Madina ho. Okay. Na mombe tasty soya enhanced bread no. Okay. Na mon kan share mama ye feedback. Okay. Na mon ton bi so. Sa. Mo tonton bread no. Mo to we bi enton ma ye ni. Right na do so. We move fra na tumi aboa system no. Papa number no 0244 62 6454. Okay, say sisu bi. 0244 62 6454. And no. And soya flour for so contact no and the screen as no. Mama say bibi any hobi. Oh, nti mundi soy. Sa. Mun try say mo journey at least a day soy wo mu. Ebeboa ama mo nya balanced diet. Me meet mo protein needs. Sa. And soy bread na ye ba be ye no so. Mon call bread boutique branches no na mon to. 2 p.m. Ko no ko tasty. U tasty na show dem no wato. If you walk on na say ono ma di nsa wo so ti me da mo se papa yada se ntino yenkomo no yede asi ewa ha na happy birthday nkoma Mabel Amaki Gawe level 300 student awo Anchor 4 psychiatric training college nyame nhyira papa nyame bambo ne nyekese wo so yenua be makwa me anum chemano na wish you a happy birthday Mabel Amaki Gawe level 300 student Anchor 4 psychiatric training college yada omo ase papa enti yewie na ye kwa basisi a me wo ba ko bi so wa kire ye ba ye beto aso